Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du bil ikhtisar saos. Sebetan kaula hormati setuju para kiai, para guru ngaji, tokoh masyarakat. Utamaipun Raisu hadhil qaryah, Bapak Kepala Desa Pangtonggal Al Ustad Husin sareng setuju jajaran-jajaranipun, hadirin hadirat, undangan mustamiin mustamiat, kalaben arepan akumpul eka dinto tempat malar muga perkumpulan malam are mangken beni kuncoman tetia perkumpulan malam mangken kalaben arepan sepaling mulja malar muga ngiba perkumpulan seselamat pagi ya jun Allah, amin amin ya rabbal alamin. Areng sareng masuk de kaswarkeun Allah ngaule syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah den kula iparingin amanah pasrah kaangkui ares miyaki ka dinto tempat utamaipun ladang dakwah musalla sigege semegah sebedeneng ibadah ka dinto sareng taman pendidikan tahfidz sebedeneng ka dinto tempat aslin abdina tak patot situng abdina ki anyar bede ka dinto bedah selebih patot. Nomor 2 abdina ki cek ngudenah beda sesepuan selebih patot. Cuman dari takok kakek ibuna hulah terpaksa. Alhamdulillah abdina paringan amanah kangkui ares miyaki ka dinto tempat kalaben arepan malar muga ka dinto tempat tetia tempat sebarokah, amin. Tetia tempat semanfaat, amin. Apa ringin manfaat beni kuncoman dek ka penghuni ka dinto tempat melainkan bisa apa ringin manfaat dek ka masyarakat sekitar ka dinto tempat, amin Allahumma. Ngireng resmiaki ka dinto tempat mulai dari malam are mangken karena tepak malam are mangken tepak malam kelahirnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaben arepan malar muga tafaulan dek kalahiraipun Gusti Kanjeng Nabi malam Senin are Senin Ustadz Zuhri sareng sadaya keluarganaipun ngauliyah barokah bentafaulan syafaat dari hari Senin kelahirna Gusti Kanjeng Nabi aparingin manfaat dek ka sadaya umat manusia terutama iti Sapangtonggal, amin Allahumma. Ngireng mulai dari detik mangken kalaben pamaosan bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalaban maus bismillah areng sareng pakompak tempat ka dintoh resmiaki sebagai ladang dakwah kaangkui ngaule ka bagusna Gusti Allah. Ngiring areng sareng maus bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah doaki tore terutama Tat Zuhri ngambong apa oleh gula polan pada guna lain anyar Pak abang ki jaring gunda Pak ulo sunyi panggil be kelebuna tinggal aras miyaki saos
Jadi ngampung doa dek kapan jenengan sekaligus dan gula nyuun angkip apa nih kuntar zuhri malolo makin gula semakin insyaallah bekal tedia amu basyarwa apol kompola sarang panjenengan terutama masyarakat Pangtonggel nggih. Mun sotar zuhri tak kalah genteng gula. Jadi alhamdulillah malam makin sanaos ojen sanaos resik celep luar biasa tinggi. Malar muka tetia kacelepan ialam kubur amin. Tetia kacelepan ialam akhirat amin Allahumma amin. Ngaule berokana sholawat, ngaule berokana dakwah, ben ngaule berokana karena lakar ladinya tempat kadin toh lakar untuk teti ladang dakwah. Kangkui nyeberaki agama nah ajunan Gusti Allah. Ti malar muka sedojo masuk surga kabeh amin. Koro sobun jarek narek lagu pon sakadin toh karena kalaban pamawasan bismillah tempat tugas dan hule cuman aras miyaki lastari iburu kalaban pamawasan bismillah akhiran dari abdina nyun saporah sebung batasah hadanallahu ayyakum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tada sempaan selain Allah, Nabi Muhammad kon pakona Allah. La ilaha illallah. Orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar isen muana karena padang sorgana. La ilaha illallah. Bila nyabah ikrungna padang sata jatuh sana kastahpon tada kunana karena padang norakana. Allah la ilaha illallah.
Lencang umur tak gunana, lamun tak bagus lakona, balik raja perkarana, tambah abid inurakana. La ilaha. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وهو أصدق الواصفين والقائلين ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف حمد الله للنعمة أمان من زوالها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Sesami mulja torsi abdina amulja aki ajunan setaja para masyayikh, ajunan setaja para sepuh, para guru, para ulama, ajunan setaja para asatir, ajunan setaja kerabat, taretan, famili, kanca bereng, bele tatangka, ajunan para bapak, juga ajunan para ibu, langkong ipon fadilatal mukarram, ajunan simulja, kiai khairul umur, seda ajunan abdina amulja aki, fadilatal muhtaram, ajunan simulja, kiai Mahfuz Muhammad, seda ajunan abdina sangat amulja aki, ajunan simulja kiai Malkan, juga ajunan simulja Kiai Abdul Quddus Affan, sareng setaja para masyayikh, setaja para ulama, setaja para sepuh, para guru. Si abdina tak nyebut asma-asma ajunan, setentona tanpa nyebut asma. Abdina de ajunan setaja juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat Bapak Kepala Desa kadito tempat sareng setaja jajaran ipon, sarang setaja pamong-pamong di sana, seda ajunan setaja abdina sangat amulja aki, sahibal manzil, bapak tuan rumah kak dinto tempat iki kak dinto al Ustaz Muhammad Zuhri, sarang setaja keluarga, seda ajunan setaja abdina juga sangat amulja aki, ajunan setaja para tokoh masyarakat, ajunan para sepuh, para bapak, para ibu, seda ajunan setaja abdina juga sangat amulja aki. Kesempatan malam mangkin apolo nga akumpola akileng kina kaula ajunan ngireng rasay pon tada pamator sepatot pantas iya torakida keajunan Allah subhanahu wa ta'ala angin kaula ajunan ngireng ngatoren poci pangalem syukur da keajunan Gusti Allah
kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin atas paparing nikmat sehat, paparing nikmat sempat kaula ajunan apolong malam mangken ika di tempat dalam acara ingin bersama-sama nam taakin perak, nam taakin bunga, nam taakin syukur da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas lastarena musalla Miftahul Huda se isapoen sareng taretan al Ustaz Muhammad Zuhri mantermuka kalaban rabuna ajunan para ulama, rabuna ajunan para guru, rabuna ajunan karabat taretan kanca bareng teletatangke, rabuna ajunan para bapak, para ibu mantermuka musalla kadinto tetia kendaraan penyelamat eka andi kaula ajunan kong langkong eka andi potra potreh anak poto kaula ajunan penyelamat di alam dunia bilepi penyelamat saat kaula ajunan berangkat di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat asarta salam mantermu ketep-tep langkeng iya torakina da keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juga lanjut akinda keluarga telum santri murid sahabat. Salawat asarta salam mantermuka terus akinda ka umat langkong-langkong umat secakang aro torok parentana langkong-langkong umat sepenter ajauin larangan rahmat ben salam mantermuka ia torakinda kaula ajunan seteja bahkan penyerep dak kana foto kantos ke are kiamat angka tanangah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja salas tarena pamator sebut abdina pakon dateng dak kadinto kalengkian pakon mangkiin ajunan sakeje insyaallah tak abid dalam ajelas akin hikmah dari acara peresmian musalla Miftahul Huda. Para rabu pada mulja Ustadz Muhammad Zuhri kaparingan nikmat agung kaparcajain sareng masyarakat taretan beletatangke untuk nyepoen musalla Miftahul Huda kong langkong dalam pelaksanaan salat selama waktu juga tambahan kainto tugas berat karena kainto amanah kandi taretan Ustadz Muhammad Zuhri kan kaim maka mampuna pancinengan dalam ilmu agama minimal sampai musalla Miftahul Huda sepeh dari nak kana ngaji Al-Quran karena tujuan pangtakar pangabele tatangke nyumbang pamikiran nyumbang biaya nyumbang tenaga sampai di musalla kento maksud ben tujuan keng nyupriah dari pangawuningah taretan Ustadz Muhammad Zuhri ngampung ajelep dunia akhirat benak potoh kantos ke hari kiamat manter pada teka hajat angka tananga. Amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja dan kula ben pancinengan sedaja kak dintonon paringin nikmat bi Gusti Allah sesangat agung. Ada nikmat selebih agung tempeng dari nikmat seampon ika andi bi kaula ajunan. Nikmat panapa ka intonon? Nikmat iman percaya dek ka Gusti Allah. Karena kalaban palantara nikmat iman
mun paringin lolos deki waktu kaula ajunan masuk ke beng apate iman norok bunte panapa boleh kita nyeperakan neraka makin nyeperakan neraka kor lolos nyangu iman tak cecernya alam dunya maka orang kento deki non bekal paringin nah nikmat sepaling agung di dalam swarga setada nikmat selebih nyaman ben keseneng selebih utama di dalam swarga angin nikmat kento kaleben palantara kaula ajunan paringin iman bisa kesango dari alam dunya nikmat panapa kento nikmat di dalam swarga sepaling utama kaula ajunan deki bekal paninggalan nah deka Allah subhanahu wa ta'ala manabi iman kento non tak bisa kasango mate panapa pole odin la tak tepor ka Gusti Allah panapa pole odin la tak tepor ka kabulan Gusti Allah makelah bagus ka Gusti Allah lalakona bagus lalakona ka kabulan Allah mon kadu apalik ibudi awoba tetiring cuba lalakona sampai maten inyamen mate cuba dibudi iman ben Islam aja cer etas lenca ke waktunya ceknya ron masuk kafir ke alam kubur kelenon panapa boleh seningalan nada ka Gusti Allah benembun bentaretana seiman tak kira tapangki paki ia junan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah untuk aja ke keimanan keintonon kanjeng Gusti Muhammad apareng dua cara. Artinya ikan dia orang mukmin, orang iman taning lepas dari dua sifat. Muntro iman ika sangwa ke alam akhirat. Beliau uning ajilas akinang sebagian hadis bu. Al imanu nisfan. Iman ria ada dua bagian. Artinya orang iman dak ke Allah andi dua tugas waktu ros aki karen umur alam dunya ngantos sudah tengah pate mentoro iman nur abun te ke alam akhirat cek kalau pain dua perkara nomor sitong nisfun syukrun nomor sitong reng mukmin jere kotu penter asyokor dak ka Gusti Allah mulai dari ini nikmat sampai jerajen nikmat senga para rabu pada mulia. Nah imalam mangken ke into para rabu pada mulia alhamdulillah. Mun si atotoran si cengunceng ke Roma. Musollan ning ki make beda kok rongkok ka Roma ke kuah. Beni. Ten kula tak andi musolla si genteng kada paneka no. Beni kok rongkok paneka Pak. Paneka musolla paling genteng. Nah, penta mangken senga isen kutu genteng para rebu pada mulia. Deki patong tapentong magenteng musolla. Tong tapentong magenteng masjid. Tingi ngok pakaro isi aja muso pete idelem Pak. Andi lako jadi ya. Jadi keinto mangken kelenun di samping bunga. Senga amanah keinto. Ka Ustadz Muhammad Zuhri senga. Ketempuan dunia akhirat ipang lo Allah ipang loreng pang tongkel muntak kadung muntak istiqomah Muhammad Zuhri aladin musalla kenmelana pang takar pang madeteng ajunan ari beni uncengan sakone ari kana ari tujuna keng minta barakah nyuuna doa Muhammad Zuhri mantar muka itu yakin orang seistiqamah amin Allahumma. Bila Ustadz Muhammad Zuhri istiqamah, cek kobeter boleh, cek ki tanya aki, tuli patorok nak poton, deki istiqaman Ustadz Muhammad Zuhri nyerap kapotra potrin kaula ajunan, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Para rabu pada mulia, tining syokor kento bada telok cara teh. Debun Imam Ghazali. Dan kula saat paringin nikmat kento beda telok cara nomor sitong asyokor kalaben ate kauningin non kainto paringin musalla bendike atas man ngumana
taretan Ustadz Muhammad Zuhri kabele tatangke ban ka ento badan ter manjing musalla bunikeng karena polan usahan bele tatangke tore akonin telu ka ento keng paparing mulja dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasanta teh sing ngasodkan na agabay musalla lapasanta taretan Muhammad Zuhri man ngoman panapapole beni olen man ngoman munta ikasokanin bi Gusti Allah tak kira bener musalla matik ika dito tempat dari kak dinto kainto keng molos papareng dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 mun layakin jak musalla ria papareng dari ajunan Allah bala tatangke kong langkong teretan Ustadz Muhammad Zuhri mayukuna aki musalla reda ka parkara-parkara seikarenain Gusti Allah. Berarti mangken isamarin asyokor kalaban ate ngakonin cek kentoreng paring Allah tore asyokor kalaban anggota tubuh musalla kento kebai tempat sholat berjemaah dalam salama 5 waktu. Toh dilebih bi Ustadz Muhammad Zuhri kento musalla kebai tempat morok minimal Al-Quran dek kacong jebinga bele tatang ke amin Allahumma. Senomor telok Muhammad Zuhri pabenya ajunan mator dek ka Gusti Allah kalaban pamator alhamdulillah. Jadi akonin telu badan paparing keentok-entoreng pareng dari ajunan Allah karena keentok ampon reng pareng dari ajunan Allah tori musalla keentok guna akid ka parkara-parkara seikarenain Gusti Allah. Senomor telok Ustadz Muhammad Zuhri dan bele tatangke paringin teka hajat pada musalla Ustadz Muhammad Zuhri siap untuk ngimamin. Ustadz Muhammad Zuhri siap untuk morok Al-Quran dak kapotra-potren ajunan maka toreh bele tatangke mator baik ka Arab atau baca maturah mun mator aca Arab alhamdulillah mun mator aca maturah mator sakalangkong Allah mator sakalangkong Allah. Apa janji dari Gusti Allah dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad hamdulillahi ala ni'mah hamdulillahi lin ni'mah amanun min zawaliha. Nikmat remun esok koren nikmat tejriyah teh cabuta malah tambahan Nabi Gusti Allah pas nyambeuna kenceren pagi ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja bala tatangke abri musalla bala tatangke abangun musalla sengak beni ikebaya tempat gung-jegungan mom perempeken tak temu olah uncur aroko musalla siang hari siang malam beni tujuan ipon kak dinto matoro akacong jebing deki supaya Ustadz Muhammad Zuhri nyerap aki ilmu Al-Quran ada kapotra-potren anak potoh sebedanak potoh karabat taretan bele tatangke daerah kak dinto. Para rabu pada mulja ngireng penting abe kentonon netep kacong jebing dek ka lembaga alhamdulillah kento beni ajual duk-duk etas panggung dunten kento mangkat manter mangkade dari ikhlas ben beni oleh entok kotok wallahil azim punten pabunga taretan pantong gelok polok karena ajunan banyak kiai banyak ustad sesiap untuk nyaluraki ilmu dak kapotra-potre ajunan. Para rabu pada mulja zaman Nabi Isa lambak pernah pada kejadian agung sesemestian cerita kento perhatiaki cak ngerenger pa konsentrasi karena kento orang sengarte kacelena cerita kento deki bekal cetia ilmu seberakator manfaat singuntongaki dak kaula ajunan benak foto kantos ke are kiamat amin Allahumma. Ceretan sakak dinto Pak Bu Nabi Isa lambak Bu pernah acelenan abadaki pamiyosen kakam makentonon entara dakwah dalam Martin ngajak ke umat dak kajalan sekarena Allah isi tong are taretan Nabi Isa kento lebat isetin panguburan bode panguburan raja Pak isetin kuburan kento Bu bade jalan bade lorong lebat Nabi Isa lo mampa
karena berangkat ada wah lebat setin penguburan. Waktu para ada pak penguburan kento beda cereng, beda lolong, beda tuat. Saya kayakinin bi Nabi Isa lele lolong ben cereng tuat kento keluar dari kubur kento non. Sajan semak, sajan jelas. Sajan semak ke kubur, sajan terang lolong ben tuat bu. Tinggal dapat kesetin kuburan beni namung ipapadeng suaran. Beni namung ipapadeng lolong ben cereng. Ipapadeng kan Nabi Isa ternyata bedereng lake para panyamuk bi malaikat ilmu kubur bu. La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi Isa para rebu pada mulja. Saat kadin to tak bisa berbuat banyak pak. Namung andi tak tega. Lah alang-lang ke malaikat Nabi Isa karena malaikat bening ngamuk kasokana tibi, bening ngamuk satjen tibi. Tapi nyiksan malaikat kareng lake kento keng bede semerenta, bede semakon pasera Allah Subhanahu wa taala pon. Nabi Isa atina kopur kento idulem kabedaan tak tega ka orang seesek sabak. Hikmah sekon lebi Nabi Isa sajian semangat untuk nyebaraki agama ke umat, untuk nyelamataki umat seki odi alam dunia malah tandi nasib pada ben umat saya papadeng seksaan nah alam derza alam kubur para rebu saya pada mulia totok lekas dari cerita ke ento Pak Bu sampuna Nabi Isa paleman dari pengajian lebat pole setin kuburan. Sampun paleman dari pengajian lebat setin kuburan makbun. Nabi Isa ninggalin orang gila ampun ipindah bi Gusti Allah dari jurang seterbas ke apa neraka ia leda kebunan seterbas ke swarga alhamdulillah. Asal gelak cepon non derin inan orang te pangki bentuk te pangki sekote waktu eseksa. Ternyata sampun ipindah de kebunan seterbes ke swarga ternyata ring lake sesangat genteng ring lake terak muan perak seneng jembar. Nah Nabi Isa dalam tanggal ini timbul dua pertanyaan. Apa orang Rome esek sataya bi malaikat apa salan dong. Nomor dua sampun engkau mulai dari pengajian orang roh arah pami iyalle dari curang seterbeskan waraka iyalle de kepunan seterbeskan swarga apa sahabat beta iya apa keng letusan latada kenialle bi Gusti Allah atau betusan kibada keng badana orang singangkes walamma wasala ila baitihi shalla rakaatain Nabi Isa itu sampun ada pada katelima Pak Bu asalat 2 rakaat. Sampun mari salat 2 rakaat matur Nabi Isa ada ke Gusti Allah ya Rabb pangeran nyuun uning abdina Gusti apana pareng lake karo misek sabi ajunan kento pamator si pertama panapa tusan Gusti panapa salan panapa takaleron mungku ajunan si nomor 2 apana orang gila meyalle dari seksaan mi keluar dari jurang seterbes ke apoy neraka mi pindah ada kepunan seterbes ke swarga pada pakai tusan latada atau betusan kibada keng bada orang sengangkes tak abid dari pamator non malaikat Jibril rabu dak ketelima Nabi Isa. Napa parlon Jibril teh? Parlon malaikat Jibril mada dua jawab dari 2 pertanyaan Nabi Isa. Ternyata jawab dari ajunan Allah Subhanahu wa taala piar syaki. Ya Isa ikhwah. Isa ikhwah. Innahu ma'ata Asya. Arwah Isa orang laki semate ruah arwah mate yang utusah tak sempat atau obat kesengkok teperpek kalaban ajal teti arwah wa munzumat kana fi azabi mulain mate tak cat pecat tak belembel tak buambu dari tang seksaan aro dibudin Isa aro setinggalin kake ro seksaan arwah engki Gusti. Ampun dan kula ngagali bahwa orang gila sete mate yang utusah tak sempat atau beteprak pekeleban ajal. Pamator si nomor 2 Gusti. Mungkin lakaran berangkat ke dalam kubur yang utusah. Esek sabi ajunan me iyalle bi ajunan de ke kebunan seterbes ka swarga panapa keng tusan latada atau betusan kibadah keng bade senulungin. Ijawab dari ajunan Allah iya Isa bener kakek
Arwah seston orang ruki bedetusan isa. Kita mare tusan. Keng bede si nolongin, bede si abento, bede si abela, bede si ngangkes. Pasera nun, kuste, pasera si abela, pasera si ngangkes. Abdi na terong uning. Da iya ceretan isa. Arwah orang rose mate lambe. Adi nabinin para paan hamil. Adi nabinin para paan ngandung. Depak laken ke dalam kopur lanyu makben seksaan bi malaikat karena yang utusa tak sempat atobat tak perpek kalaban aja lah engki kuste akhirnya anani alam dunya binin waladat walada kento namung sakater contoh binin lahir peji lake make peji bini pada akhirnya sumarabbathu ilatin bi embun peji lake yatim lake jering isa hatta kaburah sampai dewasa dari mbak kaburah kuah sampai umur 7 tahun arah pemun umur 7 tahun lake atau bebini kacong ciping mula umur 7 tahun jeria biasan lumran la penter apa tanda ke penterna lah bisa ngakan tibi tak usah tuleng lah bisa kalam tiam tibi tak usah pasang ngaki lah bisa mun angingi ben seterusnya lah bisa asoce tibi tak usah merepot karing tuan nah waktu anak jiri lah kecak isa bimbun zahabat bihi ila daril alimin bimbun anak gele patoro tetep dek kedelima orang alim contoh-contoh bimbun peji lake jadi tinggal umur 7 tahun lah kecak patoro ke Ustadz Muhammad Zuhri tinggal dapat keadaan Ustadz Muhammad Zuhri kacong jadi lah ngadep untuk ngaji Al-Quran umpaman tapi lambak benih Al-Quran lah ngaji ilmu agama bi Ustadz Muhammad Zuhri nak kaki setimul anda ngaji mayu kaki nur aki sengkok nak mayu bismillah ya mak lebero ka ilmu ni gua tonton non waktu kacong kintu ngadep ke Ustadz Muhammad Zuhri eman ki para paniamuk ilmu kopur eman kita mare seksana ya alam kopur para rabu sepademul je para bapak para ibu sampuna Ustadz Muhammad Zuhri nonton mayu cong nur akina Bismillahirrahmanirrahim kacong pendekan nur aki je pon non Bismillahirrahmanirrahim apa arten saya tonton aki ke Ustadz Muhammad Zuhri apa arten kalau menyebut asmana Allah siapa reng raja-raja na nikmat tor siapa reng nikenin nikmat mulain kaulang ngaji ilmu agama panika saya tonton lagi kakacong gitu nah mulai dari jiri Isa sampai nak kacong ayat atas bumi lah tahu nyebutang nyama Allah lah tahu nyebutang nyama Bismillah sampai nak kacong ayat atas bumi lah tahu ngalam sengko Ar-Rahman Allah siapa yang raja-raja na nikmat Ar-Rahim Allah siapa yang nikenin nikmat pas tak deding kok Isa senros agin seksaan naman ilmu kubur gara-gara kacong ala tahu maca Bismillahirrahmanirrahim kata pana pebungan panjenengan sematoro kacong jibing ketelima kiai mahfud la penter maca Al-Quran la hatam Al-Quran la penter maca Al-Quran iwaktu mambun berangkat ke alam kubur kata pana papera ke para rabu pada mulja kento parlon ketika kali bi Muhammad Zuhri kento ki beda aliran bela dan pula ke pon dari beruk senga tang bela Muhammad Zuhri senga tanggung jawab Arya mun kadung tak istiqomah tibin kakele Muhammad Zuhri mun kadung tak istiqomah perian kakakiri dunia akhirat tapi man tersalamat amin Allahumma amin Allahumma kainto parlon non adidi anak milana dari kak dinto sebagian ulama ada buaki bahkan nang sebagian kitab kainto cepon debun kusti kanjeng Nabi Muhammad malaki Allah ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli orang remangkat ke alam kubur yang sekolah ke mangkat ke alam kubur yang ruwet yang posan yang ubiring sang ada selebihnya saaki etembang adina kacong cipinga idilim kabadan belik kita uning iman ben Islam lamba eman mangkat pagi pulang sore benteng cengek sekarwat namung urusan tabu sekarwat namung urusan dunya anan tak toman itetep kamu sholat tak toman itetep kalangker tak toman ipatoro ke pesantren sengke kacong cipinga tak uning halal haram kacong cipinga tak uning perintah Allah tak uning larangan Allah
tauning iman ben Islam setiap kalakuan dosa saya kalaku bina foto ya alam dunia mun eman lambe tak toman mengaji tak toman masakolah tak toman mamunduk maka ring tuan seiamuk i dalam kubur manter pada selamat amin Allahumma manter muka teretan Ustadz Muhammad Zuhri juga kak dinto musolla ngalamat agenda ka orang-orang sekitar benak foto kantos ke hari kiamat angkat tanah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi kento teretan Muhammad Zuhri bunga bungul pak bungan andi musalla bungul lah muntak istiqomah etek-tek dekiwi malaikat mereka macam-macam areng kok polan bela jak saya nggak benih bela orang kok tak bengal ngocak dia hari polan tang bela dari beruk saya ngak bunga andi musalla anyar ke muntak istiqomah non nganyer Allahumma sholli ala Muhammad lu kata siapa Muhammad Zuhri coba saya kembali aja unjuk mak aduh tang belongku celang apa ada kana lala tang belongku riat aduh lala retang belaria ya ria kol enak sapopo ria Allahumma sholli ala Muhammad lu ipasang apa dia kacamataan kayak ada genteng nasi atas re Allahumma sholli ala Muhammad pandai ka bela dari beruk ampon mon kadung tak gena laku du malam internet popua engkau tanya banyak rempeng popua jadi kebala ka teretan mudakir mutawir ban semacam mutawar iya kabal mon ta istiqomah kabal popua cak rengki bala tibi itu pengi poporeng Allahumma sholli ala Muhammad tong jadi tugas seorang mukmin mentero iman ika sangwa ke alam kubur ke alam akhirat mun ibrin nikmat kudu syukur nomor 2 wanisfun sabrun nomor 2 kudu sabar lah sabar kento kabagi telo nomor sitong sabar jangan aja sengkah atau perintan Guste benin deki seberjemaah aja ya lebih masuk pasak antarawian benin jangan aja sabar atau perintan Guste nomor 2 jangan aja sabar aja win lebur dek kalarangan Guste Allah kento munita yakin kam nafsu perintan Allah tek kaleburin bi nafsu larangan Allah kaleburin bi nafsu contoh mau nabada akin pengajian sekompak kata paneka usaha onceng teh malah sesiaraki mulai gelek kun mare maghrib dok satajana pula tatangke lake ben bini sakarna bade itu lembang sebang atau bade lorong esona tuli masuk ari polan kabagusan coba tang teretan yang ke orkes tahu saonceng sia jual cao ben roja lencak ke terakhir korang seminggu tak kok tak nemu tempat bi jadi dari jeriat orang sabar nomor sitong jangan aja sengka atau perintan Guste nomor 2 jangan aja sabar jangan aja lebur atingkel larangan Guste nomor 3 sabar atas uji Guste Allah tong keleri berinten pula duh andi anak parapan lebur teh andi anak parapan yang sayang anon umur 12 tahun parapan non kento kengkulan tade amponan rengah mun ki ibadah tak oleh debun kanjeng Nabi Muhammad udhkuru mahasina mautakum mun andi mun orang mate sebut bagus kento anak don kula kento makela caucan bini kento nang sekolah nabuh juara melolo non kadika sosa saya bedakin imtihan di laon Roma palan ceping lah tade lah sosa kapan ngatelin kalampin nangis ngatelin sandalan nangis ngatelin ya Allah kento no kento ujian nah mungkin taretan Muhammad Zuhri
Amin petak ketemu na ben cacoban idalam alaksanaki kebagusan ros aki lalampan kanjeng Nabi Muhammad. Dak pada tak tapangki ben cacoban kanjeng Nabi tak tapangki ka ada. Jadi setiap kebagusan pasti beda sangkerokin, pasti beda coban. Keng pasabar. Adepin kalaban atorna ilmu. Ja adepin kalaban nafsu. Sebab mun abadakin kebagusan, ya Allah, abadakin acara imtihan paman. Mangkat kita nyumbang langemeng sopason semanglo. Padahal bang sombeng alai ibu. Apa boleh tat eko. Aduh muncul saking panang ke orkes dateng majadin sesoki, dateng panakana sesoki. Teh warnang ke orkes panjira panjanengko, teh roba panjanengko, teh botol panjanengko, ongkos panjanengko. Engkok medetu ngebiduan selarang dari sorbeja. Lapah horeng aduh ku ngagapi. Jadi jamin petak ketemu na ben cacoban orang sealaksana akin kebagusan. Abuh. Jadi tak rapai kritik, kor kritik membangun kan istilah setia. Kalau tong kelemake Malik, berengiritik. Apa? Kabala ya kemake Malik. Mun adhebu, mun ading tuting bentanang sekacer. Iba-iba jadi banyak ulama, iba-iba jadi banyak ustad, iba-iba banyak kakan, iba-iba banyak macedin. Teguh kalau bentanang sekacer mereka patuting kalau bentanang sekangan. Bener jadi ya. Ya kan lain, anu kan lain itu bang, anu lain. Lakaran pasti beda coben, beda rintangan. Nomor sitok, nomor 2, pasanta gunung senyuk, pasanta benteng senyuku gunung. Sok lesok nadeki benteng bekal kota ketandun, sok lesok nadeki bekal nyalokwa isokon gunung. Jadi orang-orang si ganggu deki arten deki kor sampian sabar bekal bedai beben sokon panjenengan tapi saya nggak ikhlas karena Allah. Mun sampian teretan Ustadz Muhammad Zuhri ketemun ben apoy sampian jadi aing. Mun sampian teretan Muhammad Zuhri ketemun so aing jadi apoy. Iya. Mun apoy ketemuan ben apoy jadi aing bisa paten aing lep celep kadari ya rekana celep re ngoti la kalkal panasin dak biden nyiting ka aing ben nyiting ke sidi babanna jadi arten mun ketemuan soreng ngamuka ketemuan soreng parapan pegel jadi aing sabar teretan jadi aing mula ketemuan soreng sabar jagi nas panas sih. Aduh iya lek keng tepak kakak orang sabar. Keng tepak kakak orang sabar lek mun tepak kaya sonpor kelap 4 telo lek. Mak jeng-jeng kok kendui saya 4 telo. Dadi jadi tugas sering mukmin 2 mun tero iman eka sanga ka akhirat nomor 7 sabar nomor 2 syok. Nomor 7 syukur nomor 2 sabar aturok perintah Allah, sabar ajawin larangan Allah, sabar atas uji Allah. Nah, para rabu pada mulja, muka mantar, sepat syukur, sepat sabar, irezeki yakin, dekah Ustadz Muhammad Zuhri, ben irezeki yakin dek kaula ajunan setaja angkat tananga, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Cukup panapa korang? Ongke apa nyaman ngucak korang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepenting tore mantur muga nyacam abdina dari ada kantos akhir jadi tambahan ilmu sebarakah, jadi tambahan ilmu semanfaat sehingga sebagus saja atambah sejuba auba jadi orang sebagian mula bagus lalakona lebih bagus teprak pekalaban ajal raja arban bekal rezeki bagus di budi minimal nyangu iman ben is amin Allahumma
لا إله إلا الله إلا الله لا إله Muhammadun Apereng tada pangeran selangan Nabi Muhammad utusan tada sempaan Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi selalu opot kurang lebih nanya sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin salatu amdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا عدوا إلا خذلت ولا ضالا إلا هديت ولا عازب ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا بشر الفاتحة.